Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalinya getanyo akan takalon gaji YouTube Abu Syik urang gasin atau si muslia di laweng dipegah leji inji hana dicek gaji ba YouTube dan buktikan jino na gaji pohana ba YouTube pon dah buka ba Google lele ya kita buka ba Google dah cok social blad nyo yang puta yang ada tupu bahasa Inggeris yan kita cok ba social blad nya tak boleh lihat dan dah debit yan social blad nyo yan tak boleh nyo tengok tampurno cara nyo lagi cara cok gaji cara kalian gaji urang ba YouTube yan tak cok ba enter YouTube username coba enter itu username tak tulis ju Abu Syik urang gasin Abu Syik urang gasin yan baik pegah anak gaji ba YouTube munafik yan padroh kakak kunyi ya no kakak kun Abu Syik ani debit di sini boleh tak cari lom berita Abu Syik urang gasin paji ya berita Abu Syik urang gasin klik pegah anak gaji ba YouTube tak dengar dan pegah bro betul nafek tigamnya tak kala YouTube ka dihubung dengan Google AdSense pegah halung hana ku minta gaji ku nak dakwah kun ulama kui pegah tiram yang pak yang YouTube ji coba select channel yang pegah hana gaji YouTube ni kalian dumna ka gaji ba YouTube ka ya paling ni $20 per bulan paling le per itu $86 hana gaji pendapatan per tahun paling nip $60 ya malahnya paling le $5,8 nyandum ka itu menggaji ba YouTube tinggal tak kali dengan jumlah rupiah padum ka pegah hana gaji ba YouTube kobra munafik tigamnya nyagau lain je penget nyauru dengan ampum je penget pi nyauru ampum pu ya penget ya pegah anak gaji ba YouTube. Okey sekian rakan-rakan don ya yang gaduh so yang munafik kan baik gengken ku ulama dan nyo je yang munafik pegah anak minta gaji ba YouTube tapi bukti yang pau beraya yang gaji jian gaji Abu Syik kalian Abu Syik video ro ke munafik palih kaget ile rakan-rakan don lebih dan kurang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.